Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobiyeng jongpi. MLA dan Nongstoin Constituency ubah Macmillan Bersat belalong Presiden ke NPP Nongstoin Block ha ka aksal ke Risau Arhaja Akuan ula pits keme ke khot ke nom ket kam jong ke NPP Women Wing ha ka jinge kenduk lang jong ki long keme ke NPP ka belalong haying sa jong u ha pendeng reng ha ka ni ke jinge lang la sakhiru da kispa angut ki long keme jong ke NPP banyak there tai badya phleu jingmut ha ka bai dei ba ki kam jong ke NPP Nongstoin na kaliang jong MLA ulap diang subhaya ki katu kaningot ki long kemi ki bedang shuwan ban penyaso thamai sha ke NPP ha ka baula ai jing penshai ha ka bayade ba ki mat ya khon election jong ke NPP house name arja gat phra bat ya ki kam ki ba ula ban pen urlong na ka banta ko Nongstoin Constituency ha ki ni ki house name tam jong ka jinglong MLA ha ka ni ka jingalang lai don kat lang ru bakong dap yang nen paliar ka president jong ke NPP Women's Wing uba ALCM mat uba DM paliar ki bayde ki secretary ke NPP Nongstoin Block mat ki wei ki nong ket kam ba khmat ke NPP akan mau hauslam ar ajar khaksan adon gawei ka tenthai nabawan nantai na Kolkata kawan handi na Nongstoin kawan badia kandu yangi ha ka office jong ka hima daya kandu yang ha badia MLA jungi bapata ka forum parlong MLA namar pa kata kadai ka briu ka bawan banle ya ka research scholar ka jongka kalawan ban geli yangi ka ka daw ba ki khasi bim jusha ya kilong kemi ban syong lang hata dorba kata kadai ke jinggeli ke jongka ba hadir ke jing ya tai ke jing ya keren ke balade hadu arkenta ba kani ke briu kawan banwat ya kita kijing sisya balak ka jak briu jongi la kilong kemi jongi kisah yuroit em ha ka imlang kesala ngili keren nadu ka masjid kumno ke jat benriu ke jongi ka nyau por ya kilong ni nyau nadu ka rukom aijat ajat benriu khasi jongi ke affair na kiwai pat jat benriu ha ka nei ka ring dia tiga pat lada pila ai ke jat nrai pim ai la ban ya syong la ka dorba kai ke jeng apa pangyasay pati para long kami jong ka block kani ka po na marngi ki kenthei hapo jong ka NPP Nongstoin Block ngi ken bangi lei ki long kami ibasya ha ka jingsen sya jong ki long pa ngim jo kham sno tenat bantin i yar kenthei lada kani klumar ka yar kenthei ka yin ka pat ka pra na kata ka daw nado ka pasdang hi ya kani ka party ngibut bat ngisania ha ka jingialam jong irangba ngidon kizun lida ngidon presiden barangba jongi bat apo jong presiden barangba jongi balong MLA ngidon kizun lida ngidon ki parents tingi ki kenthei ngilong apo jongki ngiyat rengkat bat ki apo ka jingialam ka jongki ya ki skin badi kiwei ru ngisya ha ka jing penyat jong ki long pala le kizun lida ngim ju kam tur kelar Henry kawai kalong baki rangba jongi ki buram yang ki kenthei haman lagi primary unit haman lagi unit iklan daya lat yang ki kenthei ki khot lang ya ki primary unit jong ki kenthei akisnong ki baper tengah kan mau snap aja kan pa hadir bagi langai dari election lapan kira ya kita ki nongrim lani kita ki agenda lani kita ki isu pada election. Nggak akan usah agak jiri ya kedulang jom kata kami manifesto komiti jom kan Nongstoin Block di parti ini. Kau nak bangin penkhek ya kapes nak lapir kawan lain sampai pak. Kawan kau akan mau kepol ki ajin mut pak. Kajing punya hak akhir. Kiong bapak mat lala hinjok election
Wan ra ya kini kawai ke agenda ka penengkong du berong ba. Ya ka ai ya tho jo di balang Kristan hagari ke jungi beladon aspasnya bersua. Wan ka soka jo ba mukul akan aja ka pendam ya to. Giong ba ka jing punya tho dari balang Kristan ka balane ko si kata giong ba nimla pasnya. Wan ra ka kawai par ka kataga hukum punya tho giong ka jing punya tho asyik. Hadir melapor di pada posto hari ini update di polisi office. Ngapain dia kalau lipanan yang suka bila minta? Ngaya petang, ya katera juga kamaan juga suka bila hadir saja pun mak. Tang kau mulai ini dengan lengkap, tang kau mulai ini juga suka aja katera ni pendam no. Ni buat no ekta. Kau ini kecing air di bersirkir, kau saya tak dapat sikut. Kau rata sisa kau jingluk di kepala. Ni orang lagi job penkajian di office jom di komisioner. Kawan hapan air di bersirkir. Lagi sok serta di PFC bagi CFC. Banyak kata ada yang harus benai meju setiap hari Jakarta. Baca kawai kapal lain ke agenda juri setiap hari Jakarta. Ni orang barang pinjir yang ni. Ngata di South Slam State beli Haman kidong. Jangan nak terus tiga kilo. Lara piok disuruh Haman kidong. Lara piok diumbang undi jangan kasno. Dan hapo Southland kendai fokusen isnong hapo kanong stoya sambil kusti nila yo sanction bat penbiang yaki umba undi ngayuk sai di kanong stoya over water supply scheme kapal diga ramba yani ipaiba ni kanong tegal ini nalu snang aja store stang di scheme umdar pisamatan sinugado Aja kata masjid tu nak hikmat, kapisa pada bandai segi web bagi mata hak siu yang karam balade kiwe bersua. Hiski apa bagi yo lah tak bangni bantun lompat, bantun kimpat. Ya kaji berbahaya ke umbang undi apa usaha naftai. Kata kadai kapan tak jo kaji dua pokilian ke pelakon. Lima ni layak kan scam, mengenai scam kalau boleh try kerana orang tahu orang kat ni way ni kita fikam, kita pesan kita pakai, kalau dia itu kita lebih, kalau kita try itu kita semat tenang dalam musim, juga kita snowet, dalam musim kita ini, nama kita jinglong, agak pakai itu kita compare, nada apa, nada kita ini.